هەرچەندێ دەم دەبۆرە ڕەوشە شنگال ئالۆزتر دەبە و ئاریشە زەهەفتر دەبن. دوان چەند ڕۆژێن دەرباز بوویدا بەکەکەی چەندین جارە هێرش کردە لەسەر سوپایی عێراقی و خەڵکی سڤیل هانددن لەبەر لەشکری عێراقی ڕاوەستن ji بۆی مەرەمێن خوا. vê çendê awarên di nava kempa dilgiran kîne û dibînin avrudanên dirûst dibin ne li ber jewendiya şingaliya deyne û bi tir asteng li ber vegeriyanê dirûst dibin. بديتنا يعني اف شركه مثلا يعني دي الدولات بين الشنغالي ده يعني بقنا الشر وخلقه كبالنغاز بدافعين يعني اف وكان بيجي مصالح خلق الشنغالي ده ام تخازن يعني مثلا انها يعني حكومتك درست الشرعي وقرية الشنغالي مساعدة خلقي بكن هكا فقر إنها كخلق خود دور بكش فقر يعني وترس بيش فقر يعني هرو بيجن تاري تركي وليدين هرو بيجن جهة كي وجهة كي شرط يذكر تشتكي الدورة اج مصلحة منطقة هموكي واشنغال خاصة یەک ji daxwazên şingaliyan ew bû hêzên şerعî şingalê çol bikin da ku aramî li deverê peyda bibe. Lê berûvawiyekê jî wan hêza hêzên xwe li deverê zêde dikin. Rêveberê Nehya Sinûnê dibêje wê arîşa di navbera Supayê Iraqê û PKK li Komelgeha Xanesorê Rûdayî bi metirsîdar dibîne. دیمەنێت ڕۆژانە متبهێنن سەر شاشەی تەلەڤیزیۆنە و ئەو مظاهرێت تێن کردنش ئالێ جەماعەتێ بسەر پەکەکێڤە و خەڵکێکی و ژن و زاروات دەفعین نێفرەت لێت جێشوان طبعا تەثیرگا مەزن سەر نەفسیا خەڵکێ مەل کەمپا کرا وەختی خەڵکێ مەل کەمپا دەڤان دیمەنێ نێت جوان ببهێن و مەشاکل سەر تەلەڤیزیۆنێ تێلێک ببەن جێش و هەر جیهەتێکی و اف فوضا چێت بێ طبعا تاثیرگا مەزن سەر خەڵکێ مەکرا خەڵکێ مە vê gavê tu vê pirsyarêş wan bikî ew dibêjin ev heta ev meşakilê wiha û mizaherat û zedê cêş û cihê cihadê resmî hene dibêjin em vî şeklî ve nagerin wê derê. Borîna bi tir 6 salan li ser awirebûna bi hezaran ji xelkê şingal lê hêşta 75 sedê li jiyana awayî de dijîn dûr ji cihûwarên xwe ji ber hebûna hêzên cuda cuda û metirsîya li ser jiyana wan heyî. Di nava şingal û derdorên wê nêzîngî 15,000 çekdarên bi ser hêzên neyasayî ve lê heyne û dibête agera wê çendê xelkê şingal li bin derdeseriya çadara de bimîne û nikarin vegerin deverên xwe. Maher Şingalî Kurdistan 24 Kempa Şariya.